Ассалому алайкум, бародарони қандум. Зиндаву сарбуланд бошен. Хоб ҳозир маъракаи ҳамин рӯш ҷамъу гир нашид. Ҷамъу гир нашид ҳамин рӯш. Бигӯм ки гирдаки хушрӯ бошад. Нашидеста. Маъракаи ҷоизасупории блогерои солай. Ҳама дар даводаванд, ҳама саломравианд. Ҳамин Ғолибшов ба фикрам буд 1-2 соат сари ӯра вай мекунанда. Шуна мекунанд, гел мекунанд, базе мекунанд, хушрӯ мекунанд. Салонҳорам хеле пул кор мекунанд. Барои ки ҳама блогерҳо бояд красавчик бошанд. Ҳама дига ҳамин крема мешакананд, дига ҳамин фасон костюмо бурун ки қимат дига мебуранд, подиумда дига блогер ҳисоб. Аҳсан ба шумо шермардои ватан зиндаву сарбуланд бошед. Кор ҳамяк, дунё ҳамяк. Бояд блогерҳо пешравӣ кунанд. Ассотсиатсияи блогерои тоҷик бояд намунавӣ бошад дар ютуб. Хоб мо пирони кор ҳама вақт дуогӯ ҳастем барои шумо. ура кунед, қамчи задан бигиред. Номинатсиорат ваёрат чӣ меган? Чӣ будохину мошина битариёра, инебтакакора бигиред, ҳамаш вай кунед. Пешравӣ кунед. Пешравӣ хоҳонам барои ассотсиатсияи блогерои тоҷик зиндаву сарбуланд бошед. Ва он нафароне ки шермардои ватан ки пушти чӣ бигӯм, пушти ассотсиатсия, яъне ки дар ассотсиатсияи блогерои тоҷик нестанд. Ваё чӣ кор карданд? ваёрам ба ном блогерене ки варо шумо эътироф намекунед. Хеле берен шумо барен усуд шумо киед? Мо ассотсиатсием. навасҳои қанди бобо хато накунем, ба хатогӣ роҳ надорем. ваёрам шермардои ватанам, гарчанде ки дар ассотсиатсияи блогерои тоҷик нест. шермардои ватанам. хоб биё аки гуфти компютернавис ки гапа усули ис набарам, ҷаҳвари гапа гап занам. Ман ку бобо ҳамчун бобо ки сраза мисол оборот гирифтан наметунам ранги электромобил ворӣ. Ман дизел, ман камтар суҳбат мекунам, баъд ҳама омада ба ҳама мағзи сар, ҳама аъзои бадан ба кор медурад, баъд видеора ман сар мекунам. То ӯ вақта ман магарам подогретки мекунам чира, ҳамун мотора камтар гарм кан дар курухӣ. Барои ҳамин шумо ман аслан одамое ки комментари қабил менависед шумо гӯш накунед бубура. Барои ки бобо мебара гапа ӯ каҷи ай каҷи мебара ӯ каҷи айҷа мегира поён мебара ай поён боло мебара, баъд аккумулятор мекуна ба гап мезана. хоб мехоҳам ки ҳамамон вақтҳомон хуш бошад, димоғамон чоқ бошад. фаҳмидед? ҳамамон аз он ҷумла бобо ана мехел шароит зиндагӣ агар бируш каҷалай чия ё рост мегам бируш. хоб ана бародаро дар бораи бародар идибеги бохтарӣ бояд ман сухан мекардам. дар бораи хоб бобои лангари бояд сухан мекардам. дар бораи бобоҷон 88 бояд сухан мекардам. дар бораи хоб исмоили тоҷик бояд сухан мекардам. хай баъзе шояд хиёлам буромада ки инҳо дар ғарибиянд, мусофирию муҳоҷиратанд. инҳо хоб инҳоро блогер ҳастанд. блогерои шинохтаи тоҷик дар подиуми тоҷик, дар чиш мегӯям платформа ютуб инҳо суханваранд, сухангӯанд. инҳоро мо оё ба назар мегирем ё намегирем? савол ба ассотсиатсияи блогерои тоҷик. хоб ягон гапи хато гуфтам. чизе ки ҳаст ҳамонро ман мегӯм. чизе ки ҳаст мани дар гардан шарф, мани сиёҳ, мани сафед, мани гилак даиҷа. ҳамин ҳастай тухӣ. ва аслан дар ассотсиатсияи блогерои тоҷик нафароне ҳастанд ки ваёро ҳеҷ кӣ намешиносад. не ки мо тараф дорем ки инҳо ховвай ҳастанд, чеҳраҳои нав ҳастанд, инҳоро мо дастгирӣ мекунем. ман лично дастгирӣ мекунам. ман ассотсиатсияи блогерои тоҷик дастгирӣ мекунам ва ташкил шидани ассотсиатсияи блогерои тоҷик ҳатман ва зарур аст. бисёр наворам бисёрай. ва ассотсиатсияи блогерои тоҷик да ман як пешниҳода карда будам байни яъне ки ҳозир бародар ки буд репортер доди худо пешниҳод карда будам дар фавик, пешниҳод кардам дар калони блогеро
خب انا بخجیان پیشنهاد کردگی بودم در دکتر کووید پیشنهاد کردگی بودم و یا گفتم در منصور نعمت پیشنهاد کرده بودم هم وقتی کم کم سر کار داشتیم مرا سر کردن اونجا خب همونجا دا من پیشنهاد کردم همین پیشنهادی مرا شما یه جا خیلی چرتش کمانید بعد افسوجدنی دا مونید افسوجدنی دا خیلی بیا که گپ گفتی هم مخلصو بیا بالا بسیار نبرم و حاضر من سخن درباره ایدیبگ باختری میکنم که در همین یوتیوبی توجیه اگر بخوای ورق گردونی اگر بخوای تماشا کردن ما قطعی ایدیبگ باختری بسیار جنجال ها میکردیم بسیار چقدر همدیگری خاطر نفرت داشتیم همدیگری ما قطعی همین اگر میشید رنگ همو جنگ های شهروندی که شده گذشت تو بر پدرشون علاقه بودم و جنگ دوزه حتی ما دست به سلاح میگرفتیم همدیگری اونو میپرونده نه که عقل سالم کارساز شد و ما با هم دوست و برادر لیتسا نه لیتسا یعنی بینی با بینی گپ زدیم با یک موفقه آمدیم که چیزی که من میخوام همو خب ایدیبگ باختریم همون رو میخواه یکم چیزی دیگه زیادی نیست خب امروز سخن درباره ایدیبگ باختری میکنیم که ایدیبگ باختری کیست خب خیلی چقدر جنگ و جدال ها شد چقدر گپ و خبر ها شد با ما ای پیتر خیلی با وطن برگشتم خیلی وطن دا بوموار کردیم بو کام خیلی کردیم سخن بسیار یک روز نیاجیدنی یک زنگ تلفن میشه میگه که بابا میگم که لبای شما در کجایی میگم که من در وحدت شهر نیستیم میگم چی ما را چی و شهر چی ما نیستیم در شهر ما داریم چی گفت شناختی گفتم که نه اوضاع رنگ شناس میبیم ما خیلی آدم سفید در کجا میشناسیم خیلی ویدیو ویزیف میکردیم چی میکردیم گفت من ایدیبگ باختری گفتم خیلی چی گپای دودار یا اون گپ هست گفت که من شنبه دایم گجا دایم باید گواه بخوریم سراشنا خیلی ایدیبگ باختری بود خیلی علو آدم تیز یا آدم علو سراز جوش دا کازان میکنه سراز جوش دا مسئله رو میبرورم با من گفتم که خانه دایم گفت پیاده سورمه گفتم ما در گجای ما در گجا ماشین پوشین نیست ما یک کدمن یک چی کریالا کمیتر رو میگن که برای دافش میگم یا گام لازم تام کدمن تام خدا بزند که خدا نزند که تو که پیسه برام دادم که میگم فقط گام میزنم دیگه فقط گام میزنم کدمن بسه باجورا گفت که لوبای تاکسی دا بشی تلفن دستش دبتی ترا میگیره پیش ما میاره فهمیدی بابا گفتم که فهمیدم اکی ما دست وسینا بالا کردم تنی ما و تقدیر خدا میرم قطعی ایدیبگ رازباری بینی با بینی میکنی تمام میرم گفتم نه میرم یکم گپ نیست شعر باید شعر باشه رفتم تاکسی دا چی را دادم گفتم من گپ زدم کدی گپ زد خودم عصبم وایرون چیکار کدوم تاکتیک را وای کنیم چیکار مثلا که یا که اونجا شپوشپ شوا خوشکنو بزن شوا بود یو پیسله دارم یا که پیسله نبرو که راستی اومده وای دورا یو هستن اخی بچه‌ها جوونا خونداروشا بوسفتی پوسلاق اخی چیکار باید بکنم همین فکر کردم من میگم که همین ایدیبگ خیلی تیزه خیلی مثال وای دور نفرت با ما دور یکم گپ خبر میشه واده مایلش همین مایلش در روی حق من برم میخوام میرم دوش کاریالای چیه با جورا تاکسی را دادم تاکسی خست زنگ زد گفت که ها میدونم میفهم چی تمام گفت بابا رو میبرم من شیشتم در اونجا تلفنم نگاه دارم گفته است ویدیو کانال که ایدیبگ من چی گفتم تو ایدیبگ برای چی گفت ایدیبگ برای چی گفت خز زدم رفتم یک جو میرم کالتاترش میگیریم توامید آبرود میگیریم که وقت میگذره رفتم اونجا گفت بابا رسیدم فرو خیلی من فرو اومدم نگاه منو میستم شنبه تو نگاه مستفید نکردم که مردم جمع شدن بابا چه خیلی بابا به صورت دیدم بابا وای بگیر بابا گفتم پالاجینش برام چی میگن چه جای گفت نمیبینی نه چیه گفت قصری اوش ای
маҷмӯаи ош. гуфтам идибе разбора дар сари деги ош мекарда бошам камтар. Бо гуфтам ки не бес гумони ҳар хел гумон накар. тара файрод кардам чи қариб чӣ қадар гапҳо буд ухи дар иҷа чи мумкин пушти қасри ошда, мумкин ягон ҷомни угулда, мумкин ягон ҷое чида, мумкин уҷада разбори сахт шава. мақта ба даст бигӣ ҳоҷӣ даро қасри ош шушта ба ошраги ҳамин замон такси ки занг зад буда мисол чи хеле ҳисоб китоб кардан чико кардан такси гуфт ки ман овардашам ҷо ки нигоҳ кем давида карда омад Фаррухи Нурзод омад гуфт бобо рафтем кам борон буд. گفتم کجا بره؟ گفت رفتم دستم کشو کرده رفت خیلی بچه یاش خیلی بابا خیلی گریپ بود خیلی کجا بود بابا تام یکم جو کشتنی رم برای خیلی گرفتم بزن بابا همرا دوست همرا نام میدونم همرا بخنده میکشم همرا کدوم بخنده میکشم بخنده شرمنده میکنم من همرا نام میدونم همرا دوست میدونم من رنگی بچه خیلی فاروق نورزاد کجا گریپ بود رفت اسم میرا نگاه من بیا اسم نگاه منم چی هم مردم هم وجود دورمادا همین در هوی کردن پروست همین در هوی کردن دیدم حیران شدم. همین ایدیبه باختری وقتی که وطن اومده هم دوستا و برادرها و هم وطن دوستا را فیراد کرده سری یک پیاله چای یک دسترخوانی خوشرو آراسته کرده برادرها را فیراد کرده که بیا بشین صحبت کنیم و در اونجا منم دعوت کرده ایدیبه باختری همین ایدیبه که علاوه یعنی حاضر جواب این حاضر میگم مثلا می حاضر حل کنم تمام میگم حاضر حل کنم حاضر من شرط شد دارم میبرم چیه انا ایدیبه دروبردن زبان من دیدم که اونجا بسیار را شناختم ایدیبه باختری اونجا خست همین خست باور کن بسیار یک جوانمرد ایده یک جوانمرد هم یک تاجیکی اصیلی وطن ایده همین خست همین اومد باید گفتم چو یکو مش نظرم برای همین بگم که تو بابا مرا خیلی گفتی همین اومد همین خیلی یک سلامی برادری کردیم همین دست و قفیدم خیلی گفت که بابی جان گفت خیلی با کم تر رنگ در روی من در اومد من گفتم که برده که خوب دایکو گفت که بابی جان هر کاری کشید هر گپی کشید هر خبری شید بگذشته صلوات بخشش گفت بزگاه سر یا پیلا چود من فرصت رو غنیمت دونستم گفتم که ایدیبک جان من ترا همچو فرزند همچو برادر همچو شهرمردی وطن چی گپی پس من گفتم از رو ما بخشش کردیم و سر یک پیلا چود شدیم و صحبت میکرد ایدیبک باختری صحبت میکرد اگر باید بگیم که همچون یک عالم دین اگر او را بگیم که همچون یک خوب یک آدمی خاکسار همچون او را ما بگیم که یک وطن دوست پاتریوتی وطن همچون بگیم که هم یعنی سفید میگه سیاه میگه کبوت دیگه یکم چی نمیگه بگم همین کبوت رنگ میگه نه کبوت بگی نه همین یکم تر سیاهلیش میگه نه سیاه بگی همینجا کم داغای سیاه میگه نه سفیده یک پاتریوتی وطن یک وطن دوست یک ملت دوست یک دین دوست درباره دینی ببین اسلام که میزنه میگه گوش کنو احسن با این بگی باختری ما شناس شدیم و چهره او را ما دیدم در اونجا که همه وقت در این شهرمردم وطن ما داغو هستیم یک شهری نری وطن های فهمیدی حق میگه چیزی که هست ما همون را میزنم و شما آدمایی که کمیتر قبل برسه نسبتی ایدیبه اوج سرشید اوج تمامی همون استراتژی هم پوشکاتون قلماتون چلیکاتون نیلایون نشکنه همون رو برزیدی ما با اوج منویسین اوج دشمنای ماشین برای که ما حق گپ زدم وای هم خیلی بگم تو برا این فایرات کامرا بشین همونجا مردا گورین که مردا گوری گپ زد با میگه که ایدیبه باختری کیه یک وطن دوست یک برای وطن جانش میذاره جان نثاری ها میکنه برای وطن برای ملت برای دین مبین اسلام ایدیبه باختری انم خیلی بگم روحی درازی باد شد نوشری هم تو نشود قطعی کمیتراتون و یک نوار دیدم من دین نوار دیدم من امجدا نوار دیدم بسیار عصبی شده ای بچه همین شعر اگر نوقی کنی که میخیزه قب میزنه میکنه میخرد شعری نرای عصب بشتا نرسید
камитаре қаба менесин идибек ҳамо инсоное ки камитаре қаба менеса поли букаш биёр чеҳраи хабиси паличона болои туда бро бурара накарми анамиёра фаҳмидӣ ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам ҳар он чи бар мо шуд аз ошино шуд ҳар он чи пас мезанам ҳар кас ки мисол беобрӯ мекунад анами ҳамшаҳриёи худмон ватандорои худмонанд ки ақлу савод надоранд бахиланд бахилӣ мекунанд барои идибеки бохтарӣ шидан фаҳмидӣ очат 10 бор таваллуд мекунад идибеки бохтарӣ намешавад барои бобои қанд шидан оли хеле қита дар замино мешаки ки чара бобои қанд бигад барои ҳамин бародарон нанависен номаи амалтона вай накунен я бародар дига мадам нависондай чеҳрара нигоҳ кун айб нестай бародар туда айб нест туда шармат намебиёяд чӣ каминтари нависон ту чӣ каминтаре нависондӣ ай худо шарм кун синни солат ба як ҷое расидай ай худо шарм кун нигоҳ кун ай худо шарм намекунӣ бародар мара ку 6 секунда меои биё бишинем сари як пиёлачо мақати суҳбат кунам ту чӣ каминтариҳои нависондагӣ тира худат бихон фарзандат бихона чӣ мегӯяд ролик дрози бад шуд зиндаву сарбуланд бошем видеои оянда дар бораи хоб бародар диловар сафаров солиҳин тв иншоаллоҳ лангари бобоҷон 88 мисоло успед мекунем зиндаву сарбуланд бошед бародарони қанду наботу шакару қурутум